जोंनि संनाय खावनायाव सानफ्रोमबो बाहायजानाय मोनसे मुवायानो जादों बानलु। आलौब्लाबो जोंनि गासैबो खामानियाव बाहायजायो बानलु। खायसे ओरैबायदि सुबुं दं जाय बानलु नङाब्ला ओंखाम जानायाव खुगायावनो हाबा। बानलुखौ गोथां, गोरान आरो आसार महरैबो जों जायो। हजम जानाय, गोहो बांहोनाय आरो लिरथाय खमायनायावबो मदद होयो। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गुनफोर दङ। फै जों मिथिना लानि मा गुन दङ। गोथां बानलुआव भिटामिन सि, भिटामिन के, एन्टि अक्सिडेन्ट, एन्टिबेक्टेरियेल बायदि देहानि थाखाय गोबां गुन गोनां थायो। गोथां बानलुआ बिगुर गोग्गो आरो समायनायै लाखिनायाव जोबोद मदद होयो। बानलुआव थानाय भिटामिन सिआ बिगुरखौ गोग्गो आरो जौगाखां खालामो। गोथां बानलुनि एन्टिबेक्टेरियेल फुंखाया बिगुरनि गोबां रोखोमनि बेरामफोरखौ रैखाथि होनायाव मदद होयो। बानलुआव भिटामिन सि थानायनि थाखाय आदार जानायाव गोथां बानलुखौ जाबाय थायोब्ला हजम जानायाव मदद होयो। गोथां बानलुआ लिरथाय खमायनायाव मदद होयो। बानलुआ देहानि बेराम होबथानायावबो मदद खालामो। गोथां बानलुनिफ्राय एगरफिन मुंनि मोनसे फुंखा मोननो हायो, जाय सुबुंनि मेलेमारि थाजिम लाखिनायाव मदद होयो। गोथां बानलुनि एन्टि अक्सिडेन्टनि गुन बे देहानि फ्रि रेडिकेल जानायनिफ्राय रैखा होयो। गोथां बानलुआ भिटामिन के जों आबुं, जाय एस्ट्रिय'पेरसिसर जानो हाथावनिफ्राय रैखा खालामो। बेनि अनगायैबो गोबां देहानि थाखाय गुन गोनां बानलुआ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট বড়োলেণ্ড বুবলি। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।